Hamımızın hürmetli tamaşaçılar. Көрнекле башкорт тарихчысы Әнвәр Әсфәндияровтың Башкортстан авылдары тарихи дигән фәнни белешмәһеннән күренүенсә, хәзерге Баймак районының Татлыбай авылына 1847-1850 еллар арасында хәзерге Баймак районының Таулыкай һәм Таулыкайдан бүленгән Яннигет авылдары кешеләре нигез салган. Хазина тапшыруының сәраттагында Татлыбайда яшәүче хугыш һәм хезмәт ветераны Борынгы Курайсылар нәселе вәкиле Салават Солтангәрәй улы Хайбуллин катнаша. Салават агай? Ау. Әле һез икене тутырып, икән өченче яшь менән китеп барагыз, шулаймы? Шулай да. Хәлегез нисек? Хаулык. Үргә нисек тоягыз? Хаулыктан бик әрәте юк, шулай да баягы яшәгилә, шул яшәгә кигәнгә генә яшәйбез. Әле буны карып күреп маташтык. Шәһәре сыгып бадалатты. Аның белән мәшәкатьтән без. Еңгәй менән һез 60 ел, бына быел һезнең бергә яшәвегезгә 60 ел була шаймы? 60 ел торагыз. Март айында. Нисә балага гомер бирдегез? 2 кызыбыз булды. Бер кызыбыз yetkәч зурайга капыл авырып үлеп китте. Бүтәнебез имен хау. Нәтелегез турагында нимәләр беләгез? Шәҗәрәгез турагында. Атайым Солтангәрәй, аның аты Хайбулла. Хайбулланың аты Гали. Галинең аты Татлыбай. Татлыбайның аты Мурат. Мураттың аты Мурадым. Шуңа тиклеп беләм мин. Мураттың халык биргән исеме булган бит әле, шулаймы? Муратты кем дип йөрткәннәр? Мурат Кашка. Һезнең атай олатайлар Курайсыла булган бит әле. Курайсы. Олар бөтенләй Курайсы булган. Атай мәрхүм күп көй торганда уйнай торганы, һөйләй торганнар. Үзе генә түгел, баягы йыелышалар да һөйләшеп утыралар. Кемдер килә торганы атайга эргәһенә? Атай авылның картлары, баягы Байыштың Курайсыһы, теге кем монсы утырам, Исәнеманов. Вәлиулла, шуны шәп Курайсы тей торганнар. Шуннан баягы таныштырды, бул Дәүлетшин белән таныштырды атай. Мустафа. Байыштың. Аның белән озак баягы мин вакытта малай сакта бекринтәнен аны күрә торгайным. Ал велосипед белән килеп йөри торгайны. Безгә килмәне, но ошында велосипедкә килепме бер Хабантой булды. Колхоз үткәрде 35-нче елмы, 36-нчы. Шунда баягы Ошо бабайлар атайда шул исте комиссия булып ултырдылар, баягы Курайсыларны уйнатырга. Ошо Гата Сөләйманов та Марина, шул баягы барып колхоз машинаһы белән артистларны кунак итәргә алып килделәр. Алар шул кечкә кадәр кунак булып, шуннан баягы Курайсы багас баягы ишетә беләләр инде. Курайсылар йыелыгыз әле дип баягы хәбәр тараттылар бит инде. Шуны баягы Гата агай да килде. Шуна бу егет безгә һәр көйен уйнап ишеттерһен әле дип һөйләй берәүгә. Шуннан баягы Курайын һайлап уйнап җибәрде. Без белмәйбез. Шуннан бабайлар что-то башын бахынкырап ултыралар. Уйнап бетте, ярай, рәхмәт дип әйттеләр. Я ошо көйдә безгә
дәулет сен мұстыға ойнап ишеттіргенер деп өз қойды бірауы. Ол велосипедтен өтіп сәтіп жүрөй, яш сағы, баяғы тоже баяғы Ғата Сүлейменовтан қорайынан хайлап алдыла, ойнап бергейіне. Вот, мына бұл ойнау деп баяғы бабайлар қол сабалар. Мына бұл она осылай ойнарға керекті. Өзлері қорай ойнамағала, баяғы көйлерді біз біліп отыралар. Гел таңлағасын еткәс білелер бетінде. Неше yaşta қора ойнай башланығыз? Ол меңе ол елі несе 35 ел көп мені яш болай. 12 яш? Әйе. 12 яш. Әліге қорай тұтқылап, атайын қорайын өйде жоқта өйлеп тұрады. Соны азғыртып, қорай көй фәләнді яқшылап білмей, үйренген біз енді. Сонан 37 ел атай қолға алып кеттілер. Халық дұшман әтеп. Әйе. Старшевді мәктепті оқайым, оқуға барманым. Әсей қосты, қарындашлар оққына. Сонан эшләргә туры үлді. Мен ферманан хүтташы соғылып кеттім. Дедің ауылда, ұлсақта колхоз болғандар енді. Колхозда шабыр үйгіз. Һәм 1941 елда бөйік ватан соғышы башланып кетә бит инде. Урсакта һәдгә 18 яш. Без икәүнек бер иптәшем бар, Моратов тоже. Ол миннән алда кетте, март айында мине дасовый распоряжение дип бер икрет кайтардылар. Ол эшләп алай дигәннәр, дасовый распоряжение итеп кайтаралар. Ана шуннан апрельдән 27-нде миңа повестка келді. 42 елның апрелендә һәдә сакырттылар инде. Әйе. Мин анда төндә атлар көтәйдем. Шуннан ул атларны иртәнсәк әп килеп харайга яптым да, урын бойлап кайтып киләйдем. Теге егет миңа айһиңа повестка бар. Ертәгә Уфага, Баймакка сакырталар. Отправка тей. Sen yarar hazır 3-нче мәртәбәгә сакырткаслар. Sen акса юк. Әсәм мәрхәм әйттендә бар өлесең дә акса булырга тиеш. Бар бер 100 тәңкә акса хара бал. Мин түләрмен үзем. Дип әсәм мен ебәрде, хавай барып келдім. Аяғы өлесем мәрхәм бирде акса.
Әрмегә сакырылган егетләрде баймакта яялар һәм улар язгы бысракта яяу бер адна тигәндә магнитка, артабан поездда Шакшы станциясына үзләренең полкы карамагына барып етәләр. Киім алып, занятиеге үйрете башлаганнар. Бір командир батарея старший лейтенантында хугышта болып, рани болып қайтқан. Милютин деген. Жан бір киске келділі, стройға тезде. Бізге хорошо енді. Воевать будем, деп қысқырды. Біз не ба? Будем, деп. Пушкаларда һөйрәтергә ебәрелгән монгол аттарын Абакан калаһынан полкка алып кайтыр өчен һайланган егетләр арасында Салават Хайбуллин да була. Бір вагонға 8 ат дейбіз, бір яқ башына 4, бір яқ башынан 4, соны тәрбиелеп, хау ташып, баяғы төклі бісенлер вагонда ташыбыз. Ертің қақсаны шол дейді, келішті баяғы Абаканда. Өзіміз күн хайын үйрәшіп қойды, әбет уақытында, командир үйрәшіп қойды, әбет уақытында өзіміз бар, шол столовойға барабыз, ашайбыз. Августың 18-інде, аяқ 18 түгіл, анан ертерек фронтқа алып кеттілер. Волхов фронтына. Волхов фронты менән Ленинград фронты кушылып, Ленинград блокадаһы өдөлә бит инде. Һез менә ошо хәрби операцияларга катнашагыз. Мен шул каршында катнаштым. Сонан безнең часты кире баягы элекке оборона тоткан якка кире күсерделәр. Шул якта уже оборона хугыш алып бардык. Неге сентябрьгә тикле. Сентябрь айында безнең полкка не берделәр? Ял берделәр бер айга. Ситкә сыгып, орманга сыгып, ял иттек. Шунда ял иткәннән аннан уже баягы поезд юлына алып бардылар да. Безгә поезд килә икән, кичкә бардык. Таңга килде поезд. Поезд белән алып киттеләр. Историяга якын Сенелерinde Новгород қаласына 7 километр жетмей, шунда төшерділер. Волхов фронтының ең осы екен. Шунда тоже оборона хугыш алып бардык. 15-нче январьга тиклем. Шул 15-нче январьда мен каты ранен булдым. Менің аркага бахрау белән хуккан шикелле булып, алга не планым прямо yüzdüген. Ярсык эләкте инде. Ярсык баягы тигенең валынахла бөтендә снарядтың булган инде. Мине yüzdüген прямо кулата хуктыла койды. Самбат алып түгел икән, шунда Операция яһаннармы? Операция яһанлар. Ярсыкты алдылармы? Юк, кабырганың аранан ингән, алайда һөяккә теймәгән. Һәм үпкәгә инеп отырган шулаймы? Үпкәгә инеп отырган. Һөйләшкәннәрен ишеттем, что-то глубоко төнләгә дип һөйләштеләр. Бер хатын врач, баягы хирург, операция яһайын. Ягы не вис янган итләрне кыркып кире тегеп куйды. 62 ел тултырып, 63-нче ел ошо ярсыкты алып берегел түгелме әле? Ие. Таналарга камасауламаймы? Танал була. Тәү хатта не хугышта сакта камасауланы. Мен тагылап госпитальдан сыккасы Ленинград фронтына тагыла алып кеттеләр. Тәүдә әзрәк назаратты, но йөрү бер төрле өйрәнеп талдым шул. Бер урында шул нагынганмы шул 4 килмәй, но бер төрле даулап китә. Даулаган һамагырак булып. Әзрәк хәзландыра. Но не үтә озакка бармай кадимгечә авыртмай китә. Һез курайсы кеше, курай уйнаганда тояйныгызмы? Тояйным, тәүдә ипләп иренә баштан баягы тынды кыскара калып, авызы каңкырап уйнайым битендә.
Салават ағай, артабан һеҙ Ленинград фронтына эләгәһегеҙ шулай бит. Әйе. Һәм унда ла бик ҡаты ғына яралаһығыҙ бит әле. Анда баяғы фронтта бір незе баяғы Нарва қалаһы бар. Шуны алдық инде. Шунан сентябрь башланғанса, шул тирәлә һаман баяғы тактический занятие үткәреп тордылар инде. Шунда булдык. Шунан сентябрьдә поезд белән ибәрделәр Эстониянең көньягына. Шунда баяғы поездда бара итмәне 90 километр йөйләп барып, шу без как раз барган сәгатьтә без наступление башланырга тиеш булган. 2 яктан да атыш бар, бер сәрәтләргә якын төшеп, мине аякка тагыла. Тобукка тейзе осколка. Һөйәккә теймәгәнме? Һөйәккә теймәгән икән әле. Шунан үлән дияр атлапмай инде. Аяк бөгелеп китте, баягы иткән вакытта. Шулай прямо бөгелгән вакыт. Шулай көчле булдымы, или көсө әзрәк булдымы, ничектер, зур осколка булган. Ленинградка госпитальга ибәрделәр. Шунда госпитальга декабрьдә, шул 44-нче ел, декабрьдән башына кадәр госпитальдә булып, юнәлеп, шунан фронтка тимәнделәр, границага ибәрделәр. Финляндия белән хугыш беткән. Еңү байрамын бана шул урында каршы алдыгыз. Шул урында Финляндияның границасында. Шунан һуң һеҙҙе бит ауылға ҡайтарып ебәрмәгәндәр? Ҡайтарып ебәрмәне. Ней баяғы мин сержант бит инде. Баяғы һуғышта булганларҙы младший командир әҙерләү курсына тәғәйенләгәндә булгандар беҙҙе. Бер нисә икенсе роталарҙан да бар, бер байтаҡ кешеләрҙе. Шулай итеп, Выборг ҡалаһында курс үттек инде. Шул ваҡытта мин ауырып киттем ныҡ. Әлегә һуғыштың шул касабада инде. Шунан мине тағы госпитальгә, шунда госпиталь булган икән, Выборг ҡалаһында. Шунда ана шул 46-нчы йылдың ғинуарына тиклем лечениедә булып, шунан кабат баяғы уже нигә ярамай, служиттергә ярамай дип документ яһаганнар, кайтарып бирделәр. Һуғыш инвалиды дигән документ бирделәр. Инвалид дип яҙмағандар, анда баяғы минең наградала бар ине, баяғы Отечественная война, второй степени бар, шунан Зат Пагу дигән, улар баяғы иптәшләрем, как раз без штаб эргәһендә инек, юғалып ҡуяр тип, баяғы иптәшләрем алып ҡалды минән, бөтә документны. Шунда мин документым тураһында ла, үземдең һуғышта булган тураһында ла, тәүҙә мин һөйләшә алманым, вообще һөйләшә алманым. Хәл юҡ. Юҡ, боҙолдо. Мына танау бер яҡҡа, бер яҡ күҙ бер төрлө ҡыран күрә. Шулай итеп, ныға ауырындым. Кешеләргә лә аңлата алмайым.
Соға мені как хуқышта болмаған иттеріп, афырбет еткен оғанлар. История болезни. Так, ранее не связан с пребыванием на фронте, дегенде оғанлар. Барып, сәс еткірдім, сәс күнайым етті үрімәға сәсі күнайым етті үрімәға Халқы язмышта бізге қушқаным екен туған елде қайтып көрмәға туған елінде қайтып көрмәға Инвалидностьта несен селбеділер. Хуңнан, шул илийтін сел ғына сақ баяғы жоллап алалды уфаға комиссияға барып. Оң яқ харакат тез, хәл юқ, қорайда ойнау қайға тұғыл хәл де юқ бітін. Әйе. Мына сонда өдегі дүния көте башлайығыз. Һәм күнді шығылы нәхігізмі, несектер өдегі физик күнікмәлер ішлейігізмі, Шулай, қолығызға қорай алағығыз, нәхиет. мына біздің ерендіктің бұяғы мына күн соғысында қорай өскен орындар бара тұрғайды. Сонан барып қорай гел яз қашқылаған қорайды бағала алып, сонан ей өскенде тағы барып алып, сұлайтып беріп, қорай білен бәйләніп тұтып, 52-53 тирәһенен ойнай башларым. Өдегі дөсіңгіна, өйдәгіна. Үзебезсеңгіна, Кешегә күрәтмәйген, ишеттермәйген. Ну, өйде білелер инде. Хәл керугә, яңынан өдегіздің элекке хәлегізгә қайтуға қора ярдам еттім. Итті. Салават ағай, өйді фольклорсылар келіп ядып алғандар. Камаев деген Фәрид Камаев. Шунан үш кіші, үш магнитофон да мені ойнаталар да үсілі ядайынды. Хәмзә деген Хәмзә Ихтисамов. ана шул бигерәкте баяғы бізге үйретіп, әйтіп, кем артынан ойнай, ненемен ойнайсың деп, тәуде үлдері тыңлап қарай, мынауыңды ядарға бола деп, магнитофонларына ядалары. Һеҙҙең атайығыҙ Польша ерендә хеҙмәт итә, шулай бит? Польша шулай тип һөйләй торған үҙе. Шул нисек һөйләгән һөйләгеҙ әле. Ну, Польша ерендә хеҙмәттем, баяғы таныш кешеләрем дә булды, шунда концертта, клубларында концерт ойыштыралар, шунда сәхнәгә сығып ойнай торғайным, бір-ике мәртәбә микән.
Ney andağı bir türlü zor kişiler, şinler indi. Ney men Qur'an oynaganda baya көзләренә яш алып, кул яулыклары белән күзен һөртеп утыра торган иде. Бая нидә, концертта. Адам көйләрдә уйнаган инде. Шулайдыр инде. Шунан ана шул Каркавекте шунан баягы булардан бая үзенчә башкортчага әйләндереп, биюгә иттереп әйләндереп алган. Тегеләрсә уйнаган, уйнай белә инде. Белһә, мондагы халыкка баягы биюгә иттереп. Краковякта атайыгыз уйнай. Ие. Башкорт салаштырып. Шуны ул монда хатыннар. Шунан поляктар биргә төшеп китәтеп һөйләгән. Ие, һөйләнә. Менә бу көйләр хәзер Салават агай безнең радио фондында да бар, телевидение фондында да бар. Һәм хатта менә ошо һезнең атайыгыз һөйләгәннәрнең нигезендә һәм һез уйнаган көй нигезендә башкорт Каркаваге дигән бию куелды. Мин дә бер ишеттем. Шул көйгә бейгәннәрен. Но радио телевизорда яхшылап аны һөйләп тормыйлар бит инде. Бергәлә еңгәй булмагандан файдаланып сорайм әле. Еңгәйдән уңдыгызмы? А? Еңгәйдән уңдыгызмы? Уңдым. Ней күрә йөрөй торгайным, но баягы клубта бергә уйнайбыз күмәкләп. Һез Курайда уйнап бейтәһегез. Әйе, кора. Мин мандаринасы булып киттем бер заман. Гел мандарина уйнай торган. Шунда бейтәһегез? Бейтәм. Шуннан Күз төштеме? Әллә урсакта күз төшкән инде. Күз төшеп инде. Аның да шуннан бер баягы ардындан кайтып киләм. Теге якта бер переулок бар иде. Шан аяклы, шо переулоктан урамга сыгып киләм. Бер ике кыз йөгереп урамдан үтте. Хар әле мин урамга сакмаганым. Шуннан бере беләмиде миңа карындашты теш кеше. Шуннан шул карындаш агайма дип қолыма хат тоттырдылар ит. Яра бүклөнгән, бәләкәй генә. Һәм мин ни икәнен белмәй, яра дип кайтып киттем, кайтып. Һәм әсәйем, бая костаганлар өйдә, баягын асып укыган, хат язган. Әбим. һезнең буласак кәләш һезгә хат язган. Хат язган. Урсакта 14 яшьлек кызыкай. Әйе. Үзебез һөйләшә белмәйбез. Һөйләшә алмайбыз үзебез. Шуннан хат язышып кына һөйләшәм. Олай булгас, һез һугышка киткәс, бугай хат алышканыгыздыр. Юк, мин ага аның апаһы бар. Мәрьям, шуга яза торгайным. Сәлам яза торган. Шуннан ни шулай ниттек, хат ул язмаска һин язма инде дип. Баягы кеше белмәһен дип. Үзебездән куркып. Апа аша бәйләнештә тагыр инде. Әйе. Салават агай. Демәк, менә һезнең бергә яшәвегезгә быел март аенда 60 ел булса, һезнең мөхәббәт утында януыгызга 65 ел була. Ирандыкай тавы бөек икән торам
тұрра мөндім башына Сәлим бигрәк матур ғашиқ булдым қарап қашыңа ғашиқ булдым қарап қашыңа. Хой афарин. Хугуш вакытында һеҙҙе тракторсылар курсына ебәргәндәр бит әле, әйеме? Әйе. Трактор курсын оқып келдік. Самарский оқы. Колесныйға оқындық енді. Тракторсы булып эшләп йөрөнөгөҙ. Эшләнем 2 ел. Шунан ремонтқа бара торғайнык. Қыш көне ремонттамы? Һеҙ 46-нчы ел эшләп йөрөйегеҙ. Һеҙҙең яҙмышты хәл итеп ҡуйғандармы? Нисек булған әле ул? Бұл ремонтта бұл. Мин ремонтта инем анда. Ремонтта инем. Салауат ағай, Был киген дә, һөйләшкән дә атайларға әйттергән дә булган. Шунан марттың 22-де шул туяһанык элекли балгыя торганда инде. Инәйләр, әсәгеләр куя белмәй бер инәй тигән кеше йөри торганы. Зор камаз көбенә дөберләтә куеп торалар. Мин ялга кайтып киһәм. Һәм аптырап киттем мин. Бәйнем эшләп торган әсә. Һуң ишетмәдең балам? Туй барала инде. Тизүк. Дип карап та мен әйтәм, "Оста" дейм. кемдең туй итәгеҙ? Би. Шулай тигән дә. Былар нимә тигән? Үзең белмәйме һуң тәмле әсәйем бахыр. Мен әйтәм, "Ярай, ишеттем инде" тинем дә, оялып йөгереп сыктым да әйттем. Теге инәйдән инде. Уялаң бит инде бала булгасын янда. Мен баяғы қайттым Севайдан, қайтып әсәй белән көрішіп, сәйістікті орамға сықтым. Орамға сыққам, бұл ишеткән мен қайтқанды. Теге яқтан контор жағына келе ата. Танынам тұрады. Ол здоровый болып кеткен. Сонан коридорда тұрып, елештік. Көріштік енді. Сол ғана сонан хоңын арияған... Арияған өҙегеҙ хәл иттегеҙ. Арияған баяғы атай, баяғы әсәйләр, ағайлар, ескендерға йөрөнүнде әйттерүгә йөргән, аны теге қайынбикәләр нитеп, теге тертуннан тырнап, давай ақсаны ішіп бер, әдбердің деп, әсейіме жүгіріп қайтып кеткен түнді әсейімден келіп ақ салып тағы апарып баяғы мәһәрді төгіліп қойған. Хиккән 2 яшта мана ошондай матур кыяфәтле ил ағаһы булып ултырыуҙың сере нимәлә? Беҙҙең атай тәртипле булды. Үҙен дә һәйбәт ҡарап йөрөтә торғайны. Һаманды теләйем, мына ятһам да Араҡы тора. эсмәне. Шунан атай тәмәке тартманы. Ул мына үҙендә ҡарап йөрөтә торғайны. Матур итеп. Әллә Ҡурайсы булыуы ла уның атайымдың һаулығына файда бардыр. Шулай баяғыса үпкәле, осколка булып, баяғы шул ауырайым бетел деп йөрөһәң, шул ауырыуҙы үҙең ҡәҙерләй булаһың. Атайым кешегә ярҙамсы. Кешегә ярҙамсы. Шуға баяғы әлеге ағайығды бәрәтмә нисекте ипләп тынды, иркен әйтте. Ҡурай үҙ ярҙам итте, ныҡ ярҙам итте. Был әрменен қайтып келгенде ол дөрүс әйткәндә һаулыҡ тара салмайын ул. Һау контузия булып килде бит инде. Мен утында арттым. Баяғы рассеяние склероз деп. Үзем ҡырҡып килеп балалар эшкилеп киткәйне барыҡты. Утында арттырман мин менән. Югүнне мал да тәрбиеләтмәйем менән. Ушулай
килип чыктык хәзер. Кай вакытта ярдәм итеп бәрә? Хәзерлерәк Хәзерлерәк булдым. Авыргасы инде авыртмайым дигәндә үзең эшләйм. Бергә яшәйһең, бергә яшәгәс әлеге бернисә азайлырак вакытка аерылып торһаң да тоже күңелһеҙләнеп китәһең, һағынаһың. Ну, инде баяғы бер ғаилә бағас ул үҙегеҙгә билдәле инде. Яшьтәргә ниндәй теләк әйтер инегеҙ? Ата-әнәһен тыңлап үссеннәр, һәйбәт уҡыһынлар, кеше булырға тырышһыннар. Эшсән булып өйрәнһеннәр. Ҡоромка тотмаһыннар Баяғы тәмәкегә ҡыҙыҡмаһындар, араҡҡа ҡыҙыҡмаһындар. Мына күрһәң, ҡайһыларын күрһәң, хатта йәлләп китәһең. Ну, нишләйһең инде? Мана шулай булмаһындар. Ней? Уяу, матур, кешегә итәғәтле булһындар. Салауат ағай, Сәлимә еңгәй, мына һеҙҙең балаларығыҙ алдында мен нимә тип кенә әйтәм инде. Рәхмәт һеҙ булғанығыҙ өсөн. Мына ошондай зирәк аҡыллы ил ағалары, ил инәләре булғанда, үҙҙәренең кәңәштәрен әйтеп торғанда, тәрбиә һүҙҙәрен кәңәшле илебеҙҙә тарҡалмаҫ. Халҡыбыҙҙа итәғәтле булыр, мына һеҙ теләгән теләктәр ҡабул булыр. Шуға мөмкин ҡәҙәре оҙағыраҡ йәшәргә лә йәшәргә.